Assalamualaikum. Jadi saya nak baca bahasa Arab yang dekat sekolah Kafa. Jadi saya nak baca semua. Dengarkan ya kawan-kawan. Nama saya Anisa Faiha binti Muhammad Hafiz daripada kelas 3 Atlas dan 3 Abu Bakar. Jadi 3 Abu Bakar ni saya ada dapat pertandingan macam Arab-Arab lah. Jadi jom kita baca. Ra'isul jilsah al-hukama'ul adiluna wal-hadiruna wal-hadirati a'iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanuqaddimu lakum al-hiwara al-arabi tahtal mawdu' ar-riyadah. Assalamualaikum ya Aira. Waalaikumsalam ya Anisa. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana bil khair wa anti? Alhamdulillah ana bil khair aidan. Hal intahaiti salat al-asri? Naam intahaitu salat al-asri jama'ata ma'al usrati. Ila aina tashabu fi hadha masa? La adri limaza. Hal indaki tahti? Hal turidu an tal'ab kuratur rishati ya uhti? Hasanan haya nal'ab. Kuratur rishati mufidun ala himayati sihatil aqli wal jasadi insani wa nastati' an na'mala umur wal kamil bil husni wal kamili kama qawlu al-hukama al-aqlu as-salim fi ajsimi salim. Naam ya uhti. Wa biha aidun nastati'u an nata'allama al-dirasata wa nu'addil ibadah wa kazalika nastati'u an na'mal al-wajibat al-yawmiyah bit-tayyibah. Wa ghairu kuratur